Kila ripoti nyingine ati spika wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Uroisi Kenneth John Mbabu naritete mbitwo kiri akariba ntere chechuka igamba ng'ombe gutigira ndiba gucumiria na kugwata mbaru mbeu mbithi kiri mithako iria bangenie kumenyekana ta John Mbabu Cup. Akiarina metha nteto wa Meru TV nugite mithako ezi ikethirwa igitetheria buonene mbeu mbithi na muno kuba kuciria nikenda bakethirwa bakitetheria kiri muturire jwao. Spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabu rano yambiritie mashindano ma mubira wa maguru ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe. Mashindano mara makumenyekana ta John Mbabu Cup augite mashindano mama makambiria ntugo ya Jumapili ino. Kieni gya Kathwana ara timu ya igamba ng'ombe karuguria mashindano mama yena timu ya Mariani. Tuka launch kikombe giki tariki 13 mweri wa April tugakironchera kuria Kathwana. Baria timu ya igamba ng'ombe ikaringa against timu ya Mariani nikenda tuone mushindi twenu muthenya wa tariki 20 no tukalaunchera kuria Kibubua kuria timu ya Mogwe na ya Karingani ikegwegeshindana na timu ya Magumoni United. Mbabu akiuga ntugo ya kurugona mashindano mama kera musethi agapegwa kiegwa gyake ara no mushindi wa mashindano mama kanenkerwa 300,000 wabaire 200,000 na wabathatu 101 endeno tukoino tukanenkanira ibeo pa individual players tukia launch but obo tukegwa tuthiete tukanenkanira ibeo kuma world level bora timu ikegwa ikithakaga kinya rira tugakinya finals ambayo finals twaugire timu ira gacira tukamenekera 300,000 ire kegwere akaire 200,000 na akathatu 100,000 irumanirite kagita ni wagakumba bua augite kira timu ikegwere mashindano ni mama iganenkerwa kiegwa kiago ara ende arutite mbitwa kiri akariba gicigo mbunge giki gya Chuka igamba ng'ombe kwibumiria kwa wingi kaingo bomba kuona talanta ciana bago kini timu cionthe ikona iveo kuringana na waria ikegwa iparticipate ane tukaribisha antu monde maigamba ng'ombe sub county tariki 13 au Kathwana ndipo tukiringa launch ya mbere tariki enu ya 10 kamili na tariki 20 ni tukumkaribisha match kule Kibubua stadium ndipo tukiringa launch ya mbere ya mbari ya ego. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa Mbogo.